thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang sang ber ka hlan buk chewani ole tunchuma chuan FCAA 2023 fact check na pumak changte na ron ti chuak tarup maya FCAA 2023 DODALTU te THUSAWI thin tlang pui FINFIAHNA ti ania a DODALTU te khan eng tiang takin nge FCAA chungchang hian soi kan sheveka kan rama milar tak tak te po in FCAA 2023 hi an soi na sa video te po a viral na sa eng po ni se a DODALTU ten an soi dana kha dan vekin eng tin nge chan le don ti kha kan ngai kha khau tur chu ani mela thu tam soi lo ila ke ni chuan kan ngai kha ngal mai don ani tu nai lo ngai kha hawang FCAA 2023 fact check FCAA 2023 DODALTU te THUSAWI thin tlang pui FINFIAHNA mek changte tia pakhatna han ti hian a DODALTU te THUSAWI thin pakhatna ti taila thawme FCAA 2023 adopt wangin central sarkarin Mizorama state sarkar ron lovin aduna lai ram ala thei antia ole ti khan a DODALTU te THUSAWI dan kan ngai thatoa tuna chuan fact tiania answer tinen thumun ranga ngai thailand thamai ome FCAA 2023 Gazette Guidelines number 1 a chuan international ramri LOC le LAC changa boruak melatea kem za huam chunga heng India ram pum puitana poimo national importance tour strategic linear project le national security project kalpui ngai central ina puan te chu FCAA 1980 lakachangin exemption ngai na thiamna pek thei ania heng project a hian central chuan a huam tu UT le state te aron consult turani tini Mizorama state sarkar ron lovin adu na lai ram ala thei ti kha a DODALTU te THUSAWI dan ania ma se heta FCAA 2023 Gazette Guidelines number 1 a chuan chutiang ani lo centralin anei tu state te kha aron zeldon UT ni pon UT sarkar roi tu te kha aron zeldona keini chu state kan nia state sarkar roi tu te ron lovin central hian ati don lo tinani a DODALTU te THUSAWI pani na nungcha te tana ram ngo hum halte aron ti chevek thei tinia achana affect hi guidelines number pasarina Wildlife Protection Act 1973 nungcha te tana ram ngo ahum hal khoitel tu project rangin National Board for Wildlife Committee apal tlang turani tini omje chu adu danin atingot don lo ram ngo niamo nungcha te mokha dan noya Wildlife Protection Act 1973 nungcha te tana ram ngo ahum hal khoitel tu project rang kha National Board for Wildlife Committee thu lo chuan atingot ngot thelo tinani a DODALTU te THUSAWI pathumna centralin adu du project apethei antiani centralin adu du project apethei anon tia ti chuan fact achana chuan guidelines number pariat nele pakwana chuan project deal nele phalna pethei turin state emo UT10 Deputy Conservator of Forest tereng ai niamlo officer ruatin nodal officer kaltlangin project chu in principle approval apeanga kongpui le rel kongsira 0.10 hectare china project kalpui tu te po DCF rank ai niamlovin phalna apeang aron tileta thlap mai central chuan adu duin project kha ape thengot lo heta Deputy Conservator of Forest tereng angkluk officer dan ruata kha chemical tlang lo khachuan an pengot ngot ton lo rang tinani chu a DODALTU te THUSAWI palina oil palm office de khwa du na hmuna an siam thei tinia fact chuan guidelines number somna section 1A subsection 2 manga exemption pek tura huan loram in le lo office le chiat to thila mi puisun chuangai te khosak na mun turang chi ni lo thei ram se du than tur aom nganglova kalpui angai ani point user agency project nei tu ten compensatory afforestation net present value te anti-fel tur ania wildlife environment leilung le nungcha angong theidan te state sarkaremo UT chuan azir chiang masavek tur ani aron ti thlapani a DODALTU te THUSAWI pangana ramngo ti chiat man choi angai to lo antia enge onyang ramngo ti chiat man choi angai to lo antia fact chuan guidelines number som pakata state sarkar chuan central in dana siamang zelin ramngo ti chiat compensatory afforestation net present value te chu a choi ti rang ti thlap mai hei omje chu
FCAA 2023 guidelines number som pakhatna hian state sarkarin compensatory afforestation te net present compensatory afforestation net present value te kha achoi tir don aron ti thapani parukna centralin adu dan danin Mizoram chunga project approval apetheya antia nungcha tribal te khwale environment angai poimo don lo anti pokani tak takani chuan apoi veu don ani fact aron tilea hi achanna guidelines number som pangana chuan heta hian guidelines ati hi FCAA 2023 guidelines tina ani state sarkar chuan project proposal in principle approval apekin choingai zong ti felin wildlife management plan soil and moisture conservation plan ngai poimo in Indian Forest Act 1927 le local act in ramngo ahum china compensatory afforestation pe in scheduled tribe and other traditional forest dwellers recognition of forest right act 2006 in aphal china final approval pek ani main na tho chan theina permission apetheyang atiani pasari na central sarkar hi approval pe theitu ani awangin Mizoram shalna ani anon tia fact hian guidelines number som pangana chuan project chungchanga state le UT10 approval chini in principle le final approval an petheyanga in principle approval pek nuwa na thok tu te na tho dana alung o thak chuan state chuan final approval apeyang tini in principle approval ape photanga ti chuan nan thokanga na thok tu te na tho dana state kha alung o ni chuan final approval ape chau don ti na ni chu DODALTU te THUSAWI pariatna central chu dan keng ko tu le thunei tu ania wangin state in engma ati theilo anti burumai ni ti chuan fact cha chuan guidelines number som pasria chuan section 1A subsection 2 exemption chungchanga dan bo chi an omani chuan state emo UT section 3A le 3B mangin legal action ala ang guidelines number som pasria section 1A subsection 2 exemption chungchanga dan bo chi an omani chuan state emo UT section 3A le 3B mangin danangin action ala vedon legal action ala ang tikha guidelines number som pasari section 1A subsection 2 exemption chungchanga aloin ji ovekani pakwana central chuan adu nalai lai ramngo amet kol thei to dona environment clearance amamo to lo tin an soya ti chuan fact hian guidelines number som ni palia chuan project kalpui tu turten environment impact assessment notification 2006 environment management plan in aput angin environment clearance ani nge yani ti state sarkar chuan achian turani atiani achiang khop ma heichu DODALTU te THUSAWI nung ber number somna chuan central hian Mizoram ti chiat adu awangin ramngo hum halle tribal te dikna chanvo angai poimo don lo antia ti chuan achanna fact hi guidelines number som ni pasaria chuan state sarkarin approval apeka Forest Conservation Act in dan le inkai shwaina asiamte azom turania scheduled tribe and other forest dwellers recognition of forest rights act 2006 angai poimo turani atiani heng act te hi angai poimo lo ni chuan emo Forest Conservation Act in dan le inkai shwaina asiamte anzom nge nge angai ti nani chu poi pakhat se fele lo ka duwa goina ka THUSAWI kha piangan meran komna THUSAWI kha viral nasa mea dapat chungin sing chungin ang enga zona ka donga ka zona dona ka lo sui do pui mo mem chu ver kong to pochu lo kalin kong pui to pochu lo siembel don ta ni sila ushe helai hen compensation an pu the don lo an ti hi ingam se ti zona ka donga mene chu ka choi du chu compensation kha an asai bo lo FCAA hen forest clearance chu zo khane se forest clearance sakha in principle defense project moya ni chuan in principle forest approval and back down to bangkhan malak andu don ni malak chakhena turatana khami in principle forest clearance ko kapeturan ni ma unlock don chuan ram nei tu te khan legally ram nei tu legal land owner how te chu compensation an perang don tin ani chu compensation pelawin na tho an phodon lo ram nei tu te khan chuwang chulai taka chong compensation kha tun ha pending thina kha pending lo to don lo zo khani ti kha aran kan se do zo khani chu chulai te chu
chu wangin FCAA no compensation abolova compensation dona konsi compensation po an hurang la zo zo dona ni land acquisition act noya compensation tuna kan chu tang thohin an chu dona ni tikha kan se loka chu wangin compensation desia ramne tu tana project local kha man ngene in chat pa doni huma to zo bom tine chu lai te chu ka thik tong kan se fia ZPM kan tran wanga ma MNF kan tran la wang po ni lovin Thudik taka hi mizo bipen fiat theinan theta tokin kan fiat ang kan update vetin ne tu min lo ngeni pon Thudik kan se wanga min ngeni chon okay kan timea mi min ngei le mi min huat hi chutin tu kin kher ve lo apoi mo zo ro chumi te tan mo somna kan ni apoi mo chumi tan chon karan tile zuaya ram nei tu te ten i FCAA ma FCAA moya forest clearance anne hathina wanga compensation for pending retin ang kha Forest Conservation Amendment Act 2023 ngai chuan forest clearance ka arang to dona chuam je chu i compensation point maram don ti ni lomong to kho mai tro chu bangin FCAA kha kan khel lo wanga kan lo huamo kan lo hupuramo kan lo do mm khai nei to chen wo ti kha process so ni ole khati zong kha FCAA 2023 DODALTU te THUSAWI le an transan ber adik lo zia FINFIAHNA hailan na ania dan mangin aron changle chat chata keini yang duang chuan kan soi fia thiam phalo hle zo kani engpo chuni se achiang viau chuan ka sia ole adot le chuan ZPM thalaiten PR aron siam le rup maya hepo hi FCAA 2023 chungchang bok ania engpo ni se ingai thachot thot mai tiang press release PR number 68 of 2025 date ni somthum October sang ni somni panga Mizoram 9 Assembly Session Forest Conservation Amendment Act 2023 Lungrual taka legislators 10 an adopt na dulawa MNF Party 10 October ni somni pakwa sang ni somni panga Wednesday ya mi pui khosak nun phung ti boizonga total ban an nei tamai hi poi kanti antia MNF Party hian NDA ya Lok Sabha MP pu sil rosang le Rajya Sabha MP pu ke vanal venaten sang ni somni patuma Forest Conservation Amendment Bill an lo pass pui tole 9 Mizoram Assembly Session MNF Party Legislature Members somten lungrual taka resolution an lo adopt pui to chu 29 October sang ni somni panga Wednesday khan total ban mangin an rin tok lo na an tilanga hei hian MNF Party chunga legislators le an party shoi tu te anin lungrual lo zia atilang chiang lea MNF hian an MP le MLA telaka no confidence motion total ban mangin an move kan ngai ani MNF Party hian total ban an hoi hotak hi Forest Conservation Amendment Act 2023 dulona lantin angin puangzar ma se an tumberero tampabial by election clear chunga Mizoram mi puite mitmua an party lan sarduna ni ti achiang lea media kan lo muangin MNF President Puzoram thanga an komna total ban hi abik takin dampabial ape chuan hei hi thilpoi motak Auring takturani karing tia asoi hian anem ngetle bok ani heian zoram mi puite le thalaite akai har ngeyanga abik takin dampapiela peichuan hei athil poimo tak auring takturani anki kanring total ban chungchang hi kumsang khaja ko song ko pariat khan Supreme Court of India chuan alo khap to bent awang hian mi tu point midang anorlui thelawang tin thutlu na po asiama ti luina tello mani du thanna volunteeria lung oilo na lan tina chau aphal ani hetiang ani chunga MNF Party 10 anlo chin than to angin an party lan sarduna awanga Mizoram mi puinun phung ti boizonga total ban an hoi hothi ZPM thalai chuan condemn tak zeta tu nuwa political party tin ten hetianga mi puinun phung ti boizonga lan sar khelna hi kalphung ruizia ania wangin bansan vek to turin ZPM thalai chuan kan nge nani anoya hian sil mangai zola General Secretary Information and Publicity Department ZPM thalai General Headquarters hian ISD ani an post check up mai tikhan thil ni dik tak anon puang chuaka kan lo beng war phasat mai kan ngai thak ta kang khanin FCAA 2023 kha an han tingot takna an advantage zo chu engdang ni lo ZPM timol phone tur hi an wa ngoi ngoya an legislature member somlain an pompui vekto an han kal le vela ani na dik taka chuan an mani le an mani anin kal pheng phung tinani achunga nge ta tamtoni karing dampa by election lom tura ti
hian an vo pungan han tina le vela heng te hi dan dik taka chuan an mi le san lem lo te chuan in kria mi pui hi an ina taka chuan in heng te hi an mi le san lem lo te chuan an don pe to lo an ning viang to ni an apply a thing man ti kha tuna a man thei zel mon ti ani la chuan an theder mai si lo apply du lowa a hlui an che dan hlui zelin tiang khan hi an apply ani a India rural sangber Supreme Court in dan siam an lo bo chereng alo ni hi sang sa ko som ko pariata total ban chung chang hi khapna alo ti chuak dei to Supreme Court hian chu MNFian an zom lo ta chat tinania sang kha ko som sari pakhata Mizoram hi India rama min rin lu sak to India mi ni lo ang maya tun huna India rural sangber Supreme Court order ti chuapo an paljut le tamai hi chu amak le mai ole khati zong kha tun chuma video karon ti chu thei chu alo ni le ta clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama in mudan la ingai dan te milo talan sak le clear tur chuin in khongai na karon nge ne like comment le share te tin min subscribe lo te poi milo subscribe sel turin in chan puina karon ngen ngoi ani e